Mateisi, membro FFDTL, husi componente naval, Reinaldo Ximenes, tulaona maidili ho Ro Berling Ramelau. Ia quinta semana mais ou menos ia tuku 5 dader mate isin membro FFDTL ho divisa soldado husi componente naval Reinaldo Ximenes nebe alegadamente tiruan ia terça semana ia posto componente naval Oebau Raewa tula mayona dili mate isin Reinaldo Ximenes tula ia kareta funebre FFDTL nian no to ia porto dili banghira sai husi Roberling Ramelau ho kareta funebre comandante no membro husi instituição FFDTL simu ho parada no continência ho di fo ultimo homenagem tam Reinaldo Ximenes no dar membro FFDTL Toi ha porto dili família mate bien senti triste no simo mate isin ho mataben. Tui razenda mate isin Reinaldo Ximenes sei loriba componente naval hera ho di halomisa ha foi ne sei continua loriba município Baucau posto administrativo Laga. Be família Laga nene lu kita matama be krite agora ba minha mãe dane matubado kusu matene nia matira sikira be kira tu risku juga amu laten. Nia mate ma kira jambe telefon ma jambe la bat mate. Nia makan família vela contente kami agora hem beni mate isin. Am lagani am família sirane am la contente. Kamba am yang ambe dia katuba be controle ne ba be nene ni la se be ami família ne be timur ne. Ni bahan ba dia ba fale ne be lagan ba semana ba mai fale ne la semana ida be mate. Na ora ni wan na ida keto ida mai ka klara. Balu batian ba balu yang ba laga posti laga ne ba laga be abagia Tuir plano mate isin Reinaldo Ximenes sei haloti ia sabado semana ihan ia Moris Fatin posto administrativo Laga mate bian husi kela feng ho oan nangida iha tinang Hirakliuba membro balung husi instituição Valentil Força Defesa Timor Leste idamos alegadamente mate tambah tiruan ia serviço Fatin equipa cobertura ZMN